Yes, reka tubazanire inkuru nziza, inkuru igezweho, inkuru y'aka kanya ndetse inkuru igiye gufasha mu bintu bita girini kadi. Icyo tukuzaniye nk'ukuntu twabafashe kwa purayinga, ntabwo bivuze ngo muragaruka ngo twongere tubarebere, oya. Ugiye gufata simatifone yawe uyobore urebe koko nimba baraguhisemo. Ukuntu nababyeyi rero njyewe gahunda yanjye ni ukubafasha serivisi nziza kandi ku buntu. Yes, dore ukuntu bitangira rero. Murabona njye narangije kubireba, nabigezeho muri kubibona ukuntu bimeze. Cyose ubu nsigaje kuzuza ngacekinga ngasanga narabaye selected nangwa se ntarabaye selected, kuko murabizi girini kadi ni loto, ni amahirwe, umukino w'amahirwe. Wowe ukiri fungura rero, icyo ngusaba cya mbere kugira ngo dukomeze tubane, kanda subscribe, like, share and comment please, ubisharinga abantu bawe. Kadutangire. Ufite telefone yawe smartphone, ufite megabyte zawe urazifite. Mbere na mbere hari namba baguhaye, reference number, nimero zo kuverifiya neza ko izagufasha kwinjira mu rubuga. Iyo nimero ni iyihe? Ukimara kwa purayinga hari screenshot baguhaye, urareba nimero zibanziriza aderesi yawe. Za nimero rero ubu akazi kazo ubu kabonetse. Mbibutsa ko mugomba gukora subscribe, share and comment, ndetse nubwo ibi byose turi aho sinibagiwe kubasuhuza. Mbere na mbere nta n'impamvu yo kubwira abantu ko banjije kubasuhuza. Ese mumeze gute aho iwanyu, aho muri? Ese ikiganiro canje murakibona mute? Murabona confirm number, mbere na mbere yifate uyandike. Fatiye confirm number uyandike. Numara kuyandika, ikindi kintu uramenya. Ni iki kintu cya kabiri kirakurikiraho? Last name or family name, nuko izina rimwe mu mazina yawe ukwita uri kubitamo. Icya gatatu uramenya umwaka. Icya kane urahita guhereza izi kode. Ntabwo mwese murabona kode zimeze gutya, ahubwo nuvuga ko hari imibare baraguhereza nangwa se amagambo ukandikamo. Hari ahantu uri kubona ubundi wagira utukira submit. Ntabatindiye reka dutangire. Dusubire inyuma gatoya, nusanga confirm the number warayibagiwe, nabyo ndagufasha kubona uko wayibona. Utongeye kugira utongeye vuga ngo ndaja ku irembo, ndaja hehe, oya. Ibyo bintu nabyo ndakwereka ukuntu wabibona. Icya mbere rero tugiye gukora ni iki? Kuba bafite confirm the number nibo tubanza tugiye guheraho. Tugiye kubereka systeme procedure zose ukuntu biragenda, nibirangira turaja kuri babandi batazifite, babandi bazibagiwe. Ko dutangire turandika dev, cyangwa se kugira byorohe cyane dufata hano twandikamo girini kadi loto, ngo ngibi hano girini kadi loto irafunguka. Mara gufunguka urabona ahantu handitse electro divorce visa, ako kambere ukubona uragakandaho tugereze gafunguka. Kandi nkubwira ngo bonne chance kuri wowe ugiye kugira chance zo kuba waba selected. Rwose turakubwira ngo bonne chance, amahirwe mashitsa, kandi turagukunda. Urabona hakubwiye ngo electronic device visa thank you. Turagenda hano visa entrant checking, urabibonye entrant status checking. Urabona 2025 2024. Ibi bintu urabisoma witonze. Numara kubisoma witonze urabibona hano, ujana kuri checking status. Kuri checking status numara kuyibona urahakanda, utegereza gatoya biterwa na network yawe nangwa se kuri telefone yawe igenda. Numara kuhakanda utegereze urebe taburo bagiye kuguhereza. Taburo bagiye guhereza ni ya taburo wahoze ubona nkwereka tugitangira. Ubona bakubwiye ngo welcome to USA Department Status Electronic Attaching Instruction. Uraja kuri continue.
utegereze. Ibi nkwereka wabikora kuri mudasobwa cyangwa se kuri smartphone. Urabizi ibintu byose ubu byaroroshye, byaroroshye rwose. Niyo mpamvu nababwiye ngo nanjye ngomba kubagezaho iterambere rishoboka, iterambere rishoboka. Ibi bintu nkumara impungenge ko nimba waribagiwe iriya screenshot, iriya screenshot naguhaye, iriya reference number, hari uburyo wongera ukayibona. Uje kuri forget ubundi ukayibona rwose. Dutegereze ko tumaze twarangiza iyi step ya mbere, tugeze kubona step ya mbere. Step ya kabiri nayo ndayibagezaho rwose, nubwo mbona network zanjye aho zisa nkaho zanze, ariko ziraboneka, zirafunguka rwose, ndabizi cyane. Aha, ndabona bigiye gufunguka, ko wowe biraba byafungutse, ntabwo byenda gutinda nkanje. Hari igihe umuntu akoresha ugasanga umuntu ari gukoresha wapi ntabwo bifunguka, ariko iri ni isomo ryiza rigomba kugufasha kuba wareba uko birafungutse. Rero ukimara gufunguka, first enter number, za namba rero, za namba waza nkubwira dore aho bazandika, wazibonye. Aha kabiri first nano ngibi, ushiremo umwaka, urangize uverifiye. Urabona ko aya magambo bampaye ntabwo mwese ariyo barabahereza, barabahekereye. Ukimara kubona aya magambo niyo uje muri, kuko ukimara kubona amagambo ukaja muri urasubmitinga, aho submit baraguha wahisemo nangwa se ntabwo wahisemo. Dusubire hejuru gatoya, dusubire hejuru gato witonze. Wa muntu wibagiwe index number, none urabona handitse ngo index number, forget to confirm the number. Utegereze. Aha, ubu birafungutse. Birafungutse nk'uko ubibona, gusa no gutegereza. Aha, verification, verify and handitse number iya ryari, ya 2025 cyangwa se 2024. Ugende hano kurandikamo last name of family. Last name ngewe ni Emmanuel. First name ni Nshimiyimana. Akantu kari kudukingiriza tufashe hano, Nshimiyimana ibi hano. Hano nta rindi zina rihari. Tukomeze ate ofu turandikamo mpamvu ni 001, day ni 01, umwaka ni 1993. Ndashaje ndi umusaza. Hano bahita bakubaza email wakoresheje. Email wakoresheje ni Emmanuel Dengerengere ni ibisize. Dore bampe iyi bora ni 8 kane B 6 Q njye kuri submit. Submitinze. Ubwo bivuze ngo bagiye kwita bambwira ngo information enter
is not valid. Please review the delivery as a family name fit. Urabona ko bampaye ngo ingurube turasubiramo kandi 2024 ni umwaka ari nawe ushizemo nabi. Tuzi fit name ni Emmanuel, yes ni biriya, wongere ni biriya, email ni iriya. Murabona ko bampinduriye bora, turandika tanu G tuzi hano bategereza gatoya kubona ko bahise iyanjye bayimpereza barayimpaye. Ubu ndazanye ifoto kopi ntabwo nje kuyikopiya ahubwo ngiye kuyireba y n y b a. Ubwo ndakora submit. Be selected. Urabona ko yari bambwiye ngo not be selected. Ubwo wowe rero as the information provided for future processing for electronic deliveries. Icyo rero ubwo usabwa nawe gukora subscribe, like, share and comment. Akoze cyane kanze nk'ababikiye ndetse n'abagezeho. Akoze cyane, turabakunda kandi murakoze cyane. Imana ibahe umugisha ku mwanya wanyu muba mwaduhaye mudukwiye.